санын периштелер дагы билбейт да. Кээ бир адамдар айтат, илим шайтанда дагы бар. Шайтанда илим жок. Динимди сурайсың сен сатканга деген. Мен бул 18 миңге динимди сата турган адам эмесмин деген. Шайтан мусулман болот эле, адаштырбайт эле адамдарды. Afdalul cihadi men kâle kelimete hakkin inde sultanin cair. En afzel kuröş bul zalim padişanın janında çındıkta ayta bilүү. Çındıkta aytkanda 3 sıfat menen aytış gerek. Çındıkta aytkanda uslub, aytуу metodu пайгамбарыбыз кандай болуш керек? Кандай метод? Өтө мээримдүүлүк менен, өтө жакшылык каалоо менен. Экинчиси ыхлас менен айтыш керек. Үчүнчүсү чындыкты айтыш керек. Bir zamanda bir padişah her bir ayet günü imamga, meşitin çoğun imamına, өлkөнүn çoğun kazısına 1000 dinar beret eken. 1000 dinar, dinar degeni altın tıyın. 1000'den beret eken. Bunday al kezde ушундай идиште эмелер болуп, мындай эмелер жасап, чүпүрөктөн баштык тигип, ошонун ичине 1000 динарды салып туруп, анан мом, шамчыракты эритип туруп, печать басып койчу экен да. Оозун байлап, ошонун 18 жыл бою берет да. 18 жолу берет, 18 жылда. 18 миң динар болот, 18 миң динарга ал имам bir 10-15 үй alıp, 4 ayal alıp, 10-15 tö alıp, 1000 koy alıp, koysa bolat ele. Anın 19. Yılı padişah imamdan bir fatva soraydı. Uşunu bolot dep koyuңузчu deydi. Şariatta bolboyt biroq. Altın tagıngan мүмкүнчүлүгү бар бай адамдарга арам эмес болот деп коюңузчу дейт. Алтын саат, алтын шакек эркектерге өзү арам да. Ошону болот деп фатва бериңизчи десе, имам айтат, жумада мен андай фатва уруксат бере албайм. Дин меники эмес дейт. Мен динге кожоюн эмесмин, мен кароолчумун дейт. Болотту болот деп айтам, болбойту болбойт деп айтам десе, падыша анан айтат, алып жүрөсүң го дейт, 18 жылдан бери дейт. Мен bir жолу фатва берип койсоң эмне болот? Дегенде айтат, мен ушуну билгем. Имамдын үйү мешиттин жанында болот, бөлмөсү. Кирет дагы 18 түйүндү көтөрүп чыгат дагы таштайт жаныначы. Мен билгем дейт. Bir күн келет, bir динимди сурайсың сен сатканга деген. Мен бул 18 миңге динимди сата турган адам эмесмин деген. Алтын тагыш эркектерге харам болот деген. Ким болсоң болгон сен деген. Ал муну көтөр деген. Ошон үчүн хак, чындыкты айта алуу эң чоң күрөш ушул. Лагадватун фи сабилиллахи ау раухатун хайрун минад дунья ва ма фиха. Равахул Бухари ва Муслим. Bir таң же bir keç Allah жолунда өткөрүү артыгыраак болот. Дүйнө жана анын ичиндеги нерселерден, дүйнө жана анын ичиндеги нерселерди садака кылып тапкан сооптон Allah жолунда bir кече же bir күндүз жүргөн. Allah жолу кайсыл? Allah жолу адам ажылыкка баратат, умрага баратат, илим алганы. Kim ilim үйрөнүү үчүн үйүнөн чыкса, ал Аллахтын жолунда болот, кайтып келгенче. Элестет. Ошондуктан Аллах жолундагы сооптун санын периштелер дагы билбейт да. Ошондуктан илим алуучулардын кадам астына периштелер канатын жаят. Эмнеге? Себеби сыйлыктарынын, даражаларынын көп болгону үчүн, бийик болгону үчүн. Faqihun wahidun ashaddu ala şeytani min alfi abidin. Bir ilimdүү, amaldуу adam. Faqih, ilimdүү, amaldуу adam. Sebebi ilimi bolup turup amalı jok bolsa, al faqih emes. Al malumat eesi.
Key bir adamlar aytат, ilim şaytanda dagı var. Şaytanda ilim yok. Şaytanda informasiya var. Şaytandыкını ilim dese güne olur. Bilgenine amal kılgan adam alim olur. Fakih ilimi dagı var, akıllı dagı var, jana amalı dagı var. Oşondoy bir adam katturak şeytan üçün, oğurrak şeytan üçün min ibadatçılda adaştırgandan göre. Abid kim? İbadat kılar. İlim yok. Bolgonu namaz okuyup, oroza tutat, namaz okuyup, oroza tutat, uşun öyle jüret. Abid. Başka iş jasabayt. İbadat jasap jüret. Oşondoyda adaştı, mingde adaştırууdan bir ilimdүү, amaldуу adamды adaştırуу şeytan üçün kıyınrak, oğurrak. Uşul hadisti ukkandan keyin bir şeytan, kichine şeytan, çoң şeytanga aytat. Kantip öyle ошондой болсун дейт. Jür deyt dagı kichine şeytanды çoң şeytan ээрчитип мечиттин жанына алып барат. Adam sölekötünde bolup ökö barışat. Çıkkan adamlardan surayt. Meçitten çıkıp jatkan adamlardan surayt. Her birinin Allah Taala asman жерди iğnenin közü var go teşigi. Oşonun ötkör alabı, ötkör albayбы dese, her biri seni ayınıp kalgan kantip ötköröt deyt. Her biri oşondu çıkıp ketet. Her biri. Anan imam çıkıp kalat. İmamdan soraganda imam aytat, sen şeytansın mı deyt. Nege dese işenbeysin mi deyt. Allah'tın kudreti jetet ekenine işenbeysin mi deyt. Allah Taala asman жерди iğnenin közünden ötkörü alat. Bирок özü bilet kanday kılıştı. Oşol baarını kичирейтеби же iğnenin közünü çoңoytobu özü bilet deyt. Bирок kudreti jetet deyt. Oşondo жанагы çoң şeytan kichine şeytanga aytat, kördüңbü deyt. Mular jönle namaz okup jüret deyt. Kichine bir nerseni aytsaң boldu, adaşıp ketet. İmamda adaştırуу kança kıyın. Bilip aldı bizde şeytan ekenimiz. İlimli adamdı adaştırуу şeytan üçün. Kanday kılıp adaştırayın dese bilip alat da bul şeytanın azgırı. Bul ilimnin fazileti artıkçılığı aytılgan hadis. İlimli adam şeytan üçün kançalık kıyın. Amalı bolsa, anan janakı sözde aytbaş gerek, şeytanda da ilim var dep. Şeytanda ilim bolganda namaz okuyt ele. Şeytan musulman bolot ele, adaştırbayt ele adamlardı. So şeytanda ilim yok. Şeytanda informasiya var, tarıhты bilet, malumat var, jaşı çoң. Bирок ilim yok. Allah Taala amal kılууга мүмкүнчүлүк берсин.